Taiao esele nei taiao e pena tātou mōri mawina le alofo le tua mo oe e tena fau I le aso ana nafi o le ua whaawawina le au whaipese e ilonga I foe lana ia tau tuoma lana au nanga I le tua soifua e ala I le lua sifuru foe o tau sanga au se aso foe e langona I foe le angango le wha maloma le wha afutai I le tua awa le o moli mai lo to soifua ma lo wola o tatou feofo fwa ia I lumo nuu ai le tua e abatu le limo le fatalofa ma le fa feiloa I atu le pa io le kalesia ia I mese le pa io Samoa o ta mfaina tatu tapuai ai o maia se I tatu tapuai atu I le tua le nei taiao. Join me and let us worship our Almighty God in worship. Ia whaaftaia le li ilo papa o le alo whamai ia te au. O lo olo foi o ia. O lo olo mawalunga. O lo whaolatanga. O wa ele leo na whai pesenga I le tātu o tua. A wa e mātango fie. E ona lava le viinga. I o tau vi atu I le li. Hallelujah. How good it is to sing to our God, for his praise is pleasant and lovely. Hallelujah. My soul, praise the Lord. I will praise the Lord all my life. I will sing to my God as long as I live. I will praise your name, God, forever and ever. Let us pray. Our Father God, hallowed be thy name. Thy kingdom come and thy will be done. In one tone we come to magnify and uplift your praises, for your unconditional love has been more than sufficient. We seek guidance in your Holy Spirit to process the blessings you have in store for us today. In Jesus' mighty name we pray. Lamato tamai o le langi. Ia o mailo malo ma fai apelo finangalo I le lalo langi e peo na fai le langi. I le anganga whaaloalo. Mātou pulu nauina lo wanganga pa ia. E ngaluina le ola tāpua I o lau whanau whatuatua. Ia tele pēr se viinga I lau fio e ala I le nei sauninga. Ono Yesu ke viso lo mātou ali I whaola. Wa mātou tatalo atuai. Amene, ma amene.
Aia, le uma o le anganga whaafutai ma le fia mai ana nafi. Ia, ai le mawhai na tātu whaangalo ina pē le alofa tu no le tua. Le alofa le na malu pui le tātu whaamoe le asona nafi. O le na mafutai na foi le tātu fia. O le alofa lava le o whaasao mai oe maa o le leitai au fau. Au whi pese, ia, a mai se vi inga mo le tua. Tātu pe pese fia ma le sao loto ia te ia. E ale le pese o saunia le tātu au whi pese. O upunga ki or kai au. Pai mai wa kuunge vanga I whiri ngoka. Ai oli liva le anganga. Leo kau mai whapolopolo, te o whekarainga lea walumo whale lea. A o le vi inga le fo I le kua. Kau e mai lo kou soifua. Ia maso mā kou wola. Ia
Fio pe ia se ngai un ka fai ku mo. Ile su mai lo sunga ko inga. Ia mal fai ku. Sa mo fo I mo ku langa fa lu penga. Ia kurolo. E ke nga fo. O pa ia. Le ale o es fam kalanga ai ka lolo. Ia e si. Au le yo se fam kalanga le se singo le ka se ni ka ya. Ya se ko fa fo ia ngi ngonga le aso nga ngafi. Le aso le nga ngafi. Na fa ria ngale lo fa ku ngo le ku. Fa mai le o upu le fa ma ku le aso nga ngafi. Kasi le loko. Kasi le faku. Kasi le nganga. Ai fa kai kele mo mo ya ku lo sunga ko inga ma le fa ku. Wa le se aso nga fa veka. Au se aso nga fu inga la lu ko fa ma mau mal mai sai. Me uma le aso nga finga ma fu mai le la o lo kai kai nga. Le nga ka lo so I fu al kingo ma le nga. Ia e fa pe fo le mal ma fa fa. Ngo lo fa nga ka vale ai I nga ruenga le. Ia le nga kingo le aso nga fin ma ka ngo fie. Le mo mori ke le ko fa ka kele sunga ko inga mal fa ko fa pe fo le ka sia. Ma ka ngo fie fa mai o po le aso nga fi. Le no wala I fungi ka yo. Ka fa wala I fo la fa lo. Ya e o ko ma fa le aso nga fi. O mga kuwa le o po. Asa afia ka ma ko inga I ken no nga. For inga ka le fa inga ka lo o nga luenga. Le nga sa afia ko inga. Mai ma wele ola. Pe anga le le oki. Mai ma le ola. Pe anga le oki. Ya o fa le ola o roku. Ya ola e mo lo mo ko I am ka ngu. Ya fa pe lo le ya. Fa pe nga fa le se singa ngi ka ya o fi pala wa ngi se le ka mai. No na na ko fa ma mo. Ya o fa pe la yo ko ngu le po Yesu. Ya pe ke mo yo ngi. Ya mo mo pe yo ko ma lo. Ai fa ka yo ngi ka ku fe ro ngi ka ya. Ile lo fo le ku mo no nganga le. O po le ku mangu e le ku lo ngolongo. No pu mongi ile ngalo le so ngi. O se aso ko fa pi ko e lo ku so I fua. No ma ko ola. Me ngai no mo le fa ka ke ko inga ngi fo fu ngalo lo ko. No ko fa le lu. Wa mai ai se no piko I ka ku ai o se piko le ki. Na va ai ai le long makal fia ma le oli le so ngi. Maka ngo fia me uma. E ka risia. Ka sia e fa pe nga ngi mo ka ya. Ka ko nga ru fa kas. Nga ru nga fa mai upu I ka ol sa nga ko inga. Ya fa ke al was fu ko sanga le. O ko mo ku. Ai ma fau. Ras ka ko me a fai mo lisi do se fu ko sanga le o ko nga. Ras ka ko me a fai. O lisi do se fu ko sanga o ko nga. Ya ai ka ro fai a ma ko ngi o ma ko ku lo lava. Fika o fika inga lawa upo le fionga le kua. E fiku se fu ka sanga ke olai. Ai asiria. Po ngam fai al menga le ka uvi makongi. Mako rol fa maongi o fionga le kua. Kua po ngam fai ka ngi ai ka uvi. Yo mako mo nga. Me mawe pe anga mako koe lai ki pe o ko ye ka lavo. Ya o mo fa ku mai le kua kap. Ko ki soi fua. Maka ko au ngai ai. E pe o sa afi ko inga. Mai mawe le yo langa pe anga le yoki. Ele fa pe o fefe le yoki. A wa po le alo fefe. Po le fefe foi. E o mai ale yoki. E o mai le yoki. Ai fai mai upo le fionga le kua. I e nga lue mangu ao. A wa ao mai le po. I le iko fai o lue. Kano na singa. Ia manguia uma le karisia le lofo le anga le yo le kua. Nga asi foi ka ko o sa mo. Ya lo mo mai o lo fanga le karisia. Ya fai mai. Isa fa piko o lo fanga fa siri.
so ka mafa le nganga man fa kua ya o kalanga ka kosisinga ni ka mangu kira inga le sa nginga lo sunga toina ya le mania lo kia o pole ku ma le u ngale le u ma ka kasi fanga le mangu le va fisiri e fa fonga man langonga man mangingo a fiong pa ia le kua ko fa fonga ia vea ma fa ku pala kupu ma fala a wanga renga le kua mo ka yao ma ngia sa ngia mo ngia fa to ina pa kai Tam whai talito te whoni mali umi o tala la sisinga. Ole, whaafutai le uma. Ma lola wa whionga le teitei whono le tō lau. Ia o lea wa tā wa aia, wa tō sila foi. Se le uma le alofo le tua. Wai upo le pese fo mai au noa ma oe le tua o lo uola e le au ngā. Without you, God, my life is worthless. Join me in prayer. We're nothing, meaningless, lifeless, without you in our midst. We celebrated yesterday, all due to the unconditional love of God. We were able to be partakers of history. 20 years of faithfully and unfaithful serving of you, O God. You accepted our flaws. You were patient in our failures, but you showed us the way. And we were able to claim it yesterday. We thank you, Almighty Father. Thank you for your grace and your mercy upon Etena and her people. Thank you for life. Although we're unworthy of it, but thank you, God. Le tua o lo oto mali e le whaavae o mātu wola nganga whatu malo na whamoemoe. E la langa tuai le oli ma whiawhia. Le whamanu ma le whanaitanga. I la wafia ono o lau puleto. O le wa mātu ngō whia ma la le leia i le nei asu malo na wheo fofua inga. Mātu patipatia lo walofa le tua i le nei tai au. O le wala usu moto i tāla i pui o lo fale. Wo lu fale ai e tena fōma sa moa. E mātu te sulaina lo wanga le leile mawai. Whawhetai i lātou. I ana amataina le lei ngā nuenga. Whawhetai i lātou. Walango mau i tia sa. Whawhetai i lātou. I ana tau mawhai wa mātou le toi wheiloa i ma mafuta. Ai sili o na mātou whawhetai mo i lātou. O lea wa mātou pe nei le nei tai au. A wau i lātou ia. I au mawhai o na au lia ai le lua se fulu o tausanga. O le au nanga le nei e kāle sia i laua fio. Ua whaalongo i lona manino le talo le asi singa. I ana pai lava i o mātou a inga whai malanga. I au lea wa tumua i tutusa i mātou i lau tau singa mo lau tu noa. Na mātou whapea i lea le tua whawhetai. I ei lau a fio le vi inga le whamanu. Nei māsa uma se i o i le whawavau. Au le tumutumungo le angango le oli ma le loto fia. Whawhetai ai. O le taulanga ne e saunia mo i mātou. O lo wono sa ia le tua o pupua ngā mati ngā. Ai meise le fuli tua o le tangata i laua fio le tua. O lo mātu ma moe pea i le ngaluenga e le o māta ala i tō whinga. Ai whaauta ia le silisili ese o lo walofa
e te le whaitau lau mata, e te le tau fi mau i o mātou o leo ma le vai vai. Ai te whita lai mai pēr i lo walofa tu noa, ma lo walofa muti muti vale. O le na pai lava i le sa tauro, o lona whaatinoina, o no oai. O i mātou le tangata o sala. Ta mā, whaafitai. Whaafetai le tua. I le nei alofa ma tuatu noa ma lautele, wa le ma whai una tau au fia i lo mātou malosi ma le ma fau. Ai au mai ale opu wa ma whai ai le mātou ngangana. E whailo atu ai le mātou wha malo. O le whaafetai lea. Mātou anga ta pena mo se isi la sanga fau. Whaatonu fo laula wa fio le lua se fulu o lo tau ma whai ai. Whaafua lewa le soifua, maua le ola malolo ina le aulu sina. E o lava le malo si anga o le ikale sia se ipa ia se waupito i titi. Whaailo ia i mātou walo le ngā luenga ina ia mātou vai ma li maina lo finangalo. Toe whaamanatu ia i mātou le tua le tāua le ola ofo. Aua ne i mātou whaatalele ma manatu mai o mātou tō whinga. Awa o tō whinga na tō mai langi. E le i vale tu lima ina mai foi o mātou vai ma le whaatau waa. Mātou tatalo le tua ia whaatupula ia le mātou fia ma le mātou whātou tua. A mātou whtaiai ma popua ngā ma tū ngā o le ola. Le e tuli vai lava i la wafio e mawaile tō manga. Whailo le ala o la wafio ina ia mātou solisolia. Au mai alo finangalo ma le tō whāna loto ia whau penga ina o mātou taitai. Au lātou taitai ia i mātou i le lumanai. Mātou te tatalo mo ainga o malawa le nei maftanga. Ia iailo whaamanuia le tua i whale mainga. Ai me se ai a mātou whanau lo mātou nofo vala. Ono tūlanga o whiau mga luenga ma o onga. Toa Samoa. Le soifua lo o maluai ma pui ai le nei sa o le tonga. E le o whaingo fie. Mātou mana tua tama ma teine le tua o le atunu o loo i te tonu le ta whao taua. Alo whangia le tua malavea ina i lātou. A tusa i malo finangalo te mawha fo i mai. I le tāpua inga o alo whaiwai e ka le si au lotu manu. Ai meise o whale maainga ma mātua. Mātou tatalo i le nei lano langi mo na whainga taha. Le ali e le mawhaia se malosi a le tangata. E na o le mana whaola o lau a fio. Po ia mo i mātou le tua le file mu. Se i whaatoa file mu ai le vevesi ma le nofo fe vai ai. Mana tua le atunu o Samoa sa e masifo. O feale me whingaso loa iai i mātou i whafo i le nei lalo langi. Le e se su e lavalona whaamalama. Ma tau lai pēla mātou wa aile mea nā fufua ma te punga mai ai le ola. E iei lo whaamanuia. E ngā tau taitai, ai se i o lava i tangata anu. Mātou te tatalo le li e. E whaamanuia mo le talalelei o la wafio. I whata whaitau langa ma whale sae fia. I alu ma le mana o le ngā ruenga i whalau teleina le malo i le neilano langi. Aua ne i o mātou foi, a ia whai i mātou ma malama i tū ngā ma pauri uli o le nei soifuanga. A wina mo i mātou le tua o a onga ke viso Yesu, ia whai le amata i ala. Maua le loto tele, maua le toa, a ia toa loto. Ia a wao la ua fio le tua, o lo whai ma mātou malua papa, o le ase upu. O le a fo ini la ngona wha soa ta ma, wha o ngā le vai ma le valeo la au na. Ai awina mo i mātou lo fina ngalo e lu i tauina. Ma tō ma tauina i mātou i le nei vai aso. E le uma o mātou mana onga. E tele na wā.
ai na o le nei le tua. A whai ua pa o papa I lau whaafonga. Le talo le leo o lau whanau ma sa moa ma le lalolangi. Ia whaatonu ala. Fono ma o ai e matou. A o le momoonga le na. I onga tusa le futia ma le umele. A tonu e pi atu I lau finangalo te ma wha ailo mai. Pule wha soa mai. Ia I lau lava alo wha. O le toi so atu ma le anganga wha alo alo. Le li ie. O le nei maftango se maftango tumu le lea. Mo ona le anga. Tele o matu se sema o matu sala. O lo o matu whaiapea. Wale ngato le whaatino o ala savalia. A o mawhauwhaunga lilo I le loto ma le mawhauwhau le tangata. Ua peo se au I lau sila. Alo whangia le tua le ifongo sa moa ma le Etena fau mai mato uma. Ia maua avanoa le tua I le leitai au. Ai le liu mai ailo fina ngalo alofa. Ina ia wha mamama wha mangalo I mato. O a mato talonga ia. God, these are our prayers, but we ask in the mighty name of Jesus to reign upon us and bless us in your abundance. Utilize us as to be instruments of thy kingdom. We faith it, we claim it, and we believe it. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ma amen. Tātou toi pese atu I le tua le pese. Usaunia le tātou au whai pese o le viinga I a te ia.
Ole tusi faitau mo le nitai au. Ia tusai foi mo le whaasalong o le tusi faitau aso le ka le sia au. O le koinito mo mua, le matau pu mo mua. Au le atato faitau falafua I mai le faipu mo mua se o atu le sifurmaliva. Our chosen passage is from the church lectionary, which we are focusing on the book of Corinthians, chapter 1, verses 1 to 19. We will read responsively from our Psalm 1 Bible. Koinito mo mua, le mataupu mo mua, o le tasi se o le sifurmaliva, ia o le atato faitau falafua iai. Come together as one. Let's be in unison and in unity as we hear, we read, and we ponder and reflect on the words of our mighty God. Whaafonga maia, ia fionga pa ia o le tātou tua. O Paulo, na vala awina I le finangalo le tua. E whai ma apostolo a Keriso, Yesu Keriso, a toa mo so sene le tātou uso. Ia te o tau le alofa tu noa ma le manuia mai le tua le tātou tama ma le alii o Yesu Keriso. Ina wa ato toa na whaatamau a inga ina o tau e ia. Wa ia te o tau le upu ma le maramalama atoa. O lea wa o tau le mātitiva I se mea lofa I tasi. A o whaatalitali o tau I le whaalinga o le tātou alii o Yesu Keriso. E whaamaoni le tua. O le ua wala awina o tau ina I mafuta whaatasi malonalo o Yesu Keriso le tātou alii. A wawa tā ua mai o tau o uso e. Ia te au o e sa kele oe o ia te o tau misa. Po ua vai ina ea Keriso. Pena whaasa tau ina ea Paulo mo o tau. Pena papatiso ina ea o tau I le ingoa o Paulo. Ina nei whaapea se tasi ina o papatiso atu I lo ne ingoa. Awa ele awina mai au e Keriso e papatiso. Aia fola atu le tala le lei. E leo le poto I upu. Ina nei whaalea o ngā ina le sa taur o Keriso. Sfunmariva. Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, to the church of God in Corinth,
to those sanctified in Christ Jesus and called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. These are the words of God. O afionga pa ia ma le matungo fia ia o le tua o tau whaafafonga ma tātou whaalonga ma whaitau. Ia lofa le tua a wina mailo na mana ia ne ia whaapapula atili o ana upu mo oe mau ma ia tā whaonga a wale soifua ma leo la le ngato nei a o aso uma se i o i le whaavavau. Ia te ia pēr le inga le whaamanu ma le whaanitanga. Amen. I was contemplating today's message just specifically because of the theme. O le manu lautie wa au mai mo le nei sapati o lo o lo itawina ai mato matawina ita ua le tusi whaitawaso o le vala wina le whai matangata pa ia. Called to be saints or holy. A tonu na tātu tangata pa ia i le tae awa na nafi. Ae o lo le tau a fiafi wa mamulu le mua le pa ia. Fo mai le whai upo e lua le wa whai ma wha matua. I le kane sia le tua oi o ke rilito o e wa wha pa ia ina e ke riso Yesu mai wa vala awina e whai ma tangata pa ia. Ato uma mai vala watu le suafo le tatu o li o Yesu ke riso I me uma. O le tatu o li atoa mo lo lato. To the church of God at Corinth, to those who sanctified in Christ Jesus, they're called to be saints, holy. And with all those in every place who call on the name of Jesus Christ, our Lord, not only theirs and ours are called to be as such. For mayale manulauti, for mayole vala awina e fai matangata pa ia. Called to be saints. Even us le au whainga luenga, I hesitate a bit. You know, ole upumomua sau le mafau, it's impossible. It's a task within itself. Called to be saints. But that's our theme. As I mentioned, our church lectionary has given for us this morning to ponder, reflect, and for us to share and deliberate upon. The people that Paul spoke to in Corinth are just like you and I. We are people who are trying to change. That was their life. We all try and to achieve a life of Christ. That's why we live. Si o potputonga whapene. O potputonga tangata lo taumawhai. See, I mentioned to you guys in the past, church, they're for broken people. They're for broken souls, just like you and me. That's why we assemble. O me ia tau ekalesia. Eleas ekalesia atotona lelei. If there is, please let me know. Because I, for one, and I will testify and I will say it till I go to the grave, Etena is not a perfect church. But we do serve a perfect God. For my letamatua, my wavala awina ita uha. The words that were spoken in Corinth are the very same words spoken to us today. Wavala awina ita uha e fai matangata paia. We are called to be saints. As we read in verse 8,
Ma na ia upo ia lo fa mau le fa upo e valu pe na ta faitau ma fa longo ai. O ina la pe ye sa to manga. E mau ai la fa malo si au I le tato vai fo mai a. Mai o ia fo I na te fatu ma wina oe se I o atu le ua. So it's not all on us. We have somebody that's going to carry us through this process. That makes my burden light. Because I know if I were to fight this by myself, there is no way. For mai, o ia na te fatu ma wina oto, mai o le, se I o la vai le unga. He will keep you, He will keep me strong, He will keep us strong all the way to the end. See, not only are we called to be saints, but we have a provider. We have someone that will sanctify us. We have somebody that will carry us, enable us to be saints. He will carry and see us through this challenging aspect of our lives. O le fasili la. O le fasili ta ua na au na tatou fasili, au na fasili ngia le nei tai au. O le ala le mea ta ule olo tangata pa ia. Just what is o le tangata pa ia? What is called a life to be holy or to be of saint? In the easiest explanation, it is one that who follows Christ. Not only who follows Christ, believes in Christ, but also follows Him in His holiness and is devoted to Him. O le tangata soi fua maola, ile la lolangi afi mai o taula, ilo na wha moi le langi. He's fixed his perception and his view and his faith to the everlasting. So it's like living here, but with emphasis in the everlasting world. O saints ia. Mai tangata lo muli ma whaataitai ia ke riso. That's what we do. We all follow, but we also try to reflect and try to live the life that He lived. Mai o tangata lo taula ilo na vai I leo la whaavau, o foi mau. We know that we're going to die in from my edisa noanga na mori mau. E oti uma tātou le lei po le leanga. We all die. But o le oti le tātou finau le melea. Whamai e. O le tangata lo sui fua le ola. Ia Ailao lo taula ilo na wha moi le wha vavau le ola. A whaila o le mata upu leo le neitai au. Ia o te manatua la e le whaingo fie foi. E le whaingo fie le tausi ma le tausisi I le nei la tua inga ola. Le nei tua inga life. Ai pe ona o tam whai atu ua maua lau lotu tele. Ua maua lau to amalie. Ia e fo mai o ia le tua lea. Mai o le tua lea na te whaatu mawina o tau maa uma tato uma se I o lava I le unga. See, that's parental love, le akape love o le tua. E na te le tu la fo ia lana whanau. Fo mai au mai lelu I tau. He's challenging us to live a life to be saint or holy, but He's enabling us. He makes it possible for us. With that impossible thinking that I had the first time, it's impossible for me to live a saintful life. But wow, I'm good now because I have a backbone that will make sure I arrive at my passage. O uputu sao e winga le tamata upu le neitai au. E le whaingo fie. You know that. Ailao knows that. E le whaingo fie le ola whaapa ia ina. Awai, tato uma e pa ia nei tai au o le pa ia. Tato e lango langi tai au ai. E langi nei ai lango langi tai au. O le ola, that's life. O le olanga lea lo whaafsanga I mai ta ua. We don't live in heaven, but we live in a world that's full of challenges. O le ola, o toftafonga.
lea se tau o le ola toftofoina. O lea fo I se au ngā. O le ola I toftofoina. Se a se mele leita te maua mai ai. I define this life and the challenges that it brings, the trials and tribulations that we encounter as God's hidden blessings for us. O toftofonga, don't move away. Ole alo ese ma toftofonga because o whaamanuianga ia le tua. Yes, o toftofonga lo I tau. O toftofonga o me whaingata e whaafiu I le ola tamawhai. Why? Because alongona le fiu wa veana musu. That's normality. Natura le nao le tangata. O toftofonga o longona e tau whaasise. O longona e whenumia I aima mix up ai le tā mawhauwhau. O na I wai leo na tā whaavai. O wawale la vao na sai. A toftofoina la le tahola. O lo I tau se uina le olo sustai. Sueina le ola tertonu. O toftofonga is trying to get us away from that holy life. It's trying to pull us away. Mai le ola ua whaapa ia ina. Au toftofonga foi e. O lo lui ai po le ase te le. Po se malosi foi le tā whaatudua. O le nei o langa lava ia whenga I pēr mo toftofonga. Le tā ola whaatudua e tofo ina pēr. E tofo le vaai, tofo le tautala, tofo le tavali. O le ola e whaafsangai ma toftofonga. Tātou soifua ma whananau mai lava I whaingata. Yeah, but you know what? We die I le mafatia ma le pupuanga. It's challenges of life. Le au soe, au te whaaftai ma uvivi I le tua. Again, o ia na te mawhai ai le mea. I le toftofonga I pupuanga ma whaingata mai le ua manu malo. Le manu malo le tua leo tato mai. Le tua o whaamanuianga. Le li I fo mai o mai ma whaatonu mai le tā vai ma le tā sese. Mai o le tua ne te whaasao mai. A wao le tua e whaimea sao. Fo mai o le ali e toi fuata ina I manatu. Ma toi ti mata I le tā upenga. Le tua fo mai e foa I mai ai ma whauwhaunga fau. He enables us. The God who is able. That's what He gives us. His victory, ia leo mawhai ai, o na oe maa ui mawhai ai tā ua, o na pei o tangata whaapa ia ina. A wafa mai o lona manu malo, o leo wa fau ai le tātai au, ma tātai au manui ai. A whai la o lea, so mai la au soe, o leo wa au tau tino atu I lea so ma le tai au, e ngā whatia la, e ngā whatia e oe maa o mai tā ua, le mta upo le aso o le ola whaapa ia ina. Fo mai e tau ave ke riso. E tau ave ke riso I tā ua se I o lava I le unga. If this is what Paul states that Jesus will carry us to the end, I'm claiming it now, people. I am claiming it now, and I'm saying, yes, we can live a life of saint. We can be a part of a life of holiness that He has called us to be. See, that's what we don't realize. That's what we try to put in our deaf ears. We are called by God, but we are also called to be holy because He is holy. Le lalo langi e sausawa te le vavave o na suinga. E lave ma fele ma faufaunga. O le lalo langi wata mamai o na tangata. They can do anything in this world, in this lifetime. These are the changes of the world, people. While the world changes, God's message does not change. While we change, God's love does not change. Sila fia le tua o na tangata. He knows our failures. He knows our shortcomings, people.
Ei loa le tua le tā whanonga tatai le te leo teimi. Le avanga o tā loto I mea le au ngaha. Le tā ola whapaupau. O swinga ia wo o mai ai le teimi o tātu soifua ma o lai le lalolangi. E o lawa I mea whai o le lotu. Whai ngō fie ana ngalo le tā wala wina a tele mea whai ia ona mui mui ai lea. A tele la fonga ona le fia fia ma to mumu ai lea ma tele I fuatala. A fiulo o sau whai lea. Wa le eise a nganga fususwani. Nā o le wha olo ma au atu. Mana tua lau wala wina. We were called to live a life of a saint. For mai o characteristics I o le ola tangata o whapa iaina la umale launga o lava lea. For mai they are an intercessor. Mai o le tangata e whaalava ma lato e fono ina ni whaale tonu. Mai o le tangata whapa iaina for mai o I lato e au mai le vai malu. They bring calmness of the storm. Mai o lato e sau noa wha malo si au on behalf of God ma le finangalo le tua. For mai o tangata o la whapa iaina for mai o I lato e a puapuai ia ma lato e wha malosi I mato lo vai vai. They said the people who are to be of saint or be holy, may they encourage people. May they motivate people. They uplift people. And I know for a fact, because I know our church, I know for a fact that there are many of these people sitting in the pews right now who exemplifies all of these characters of a life of a saint. For mai o tangata e vāwala lata la nato mawhtanga maletua, there's many in here. Mai atangia le winga, yo to winga le savali ma le tātou tala. Mai o tangata wa whaavaelo nola I upua le tua. A person who has close-knit relationship with God, and it's reflected on the way they carry themselves. And their foundation is built on the word of God. These are just a few characteristics of a life of a saint that I know is alive and well in our church, in our community. That's why I brought these characteristics out. Because that's the way you're living. I see it. We're all living this way. Well, if see the book that we read, it was a message of thanksgiving. O le nganga whaaftai Paulo I le oso le whatutua I o I Korinito. Se malo finau. Wa ia te o tau le upu a ke riso Yesu. O le e ato toai le ola te mau ainga le tua. Le ke riso le manu malo. Mai o le na te whatu mawina le ola. Se I o lawa I le unga. O le pale le o le wha moe Korinito. Se o lo manu malo le na. O lo tai au man wia lea. O lo wola whapa ia ina lea. O lo whaavavau lea. A wau e mawina le pale o le wha moe. O ke riso manu malo lea. E atoa I le upo le tua. Io e le au soe le nei tai au na whaia le tua. Se sa ili ase manatu e tō mtawina I ta ue le vaianga muli. O le nei wholanga umi o le tausanga. For mai a le tātou manatu au tū, for mai na wala a wina oe maa ma tātou uma. E whai ma tangata pa ia. We are called to be saints. It's never too late. That's the beauty of God. It's never too late. In God, nothing is impossible. But I need for us to live with a sense of urgency. Ta ua le te minei. A whai na e le ola whapa ia ina na nafi. Pa ia nei. O tangata ola whapa ia ina.
tangata ia fia e mafuta I le tua. Mai o lātou o tangata whaalelei mea. Mai o lātou e o pongi masau noa wha malusi au I potopotonga ai mesio e kālesia ma aulotu. Mai o I lātou ia mau popo ai ma manui ai a inga nuuma e kālesia. Fa mai o le matua whaiwhaiva. O lātou e whaola tō tonga. I upu masaunoanga e whaima vai malu I tangata o lātou winga whaalia. Ioe, e peo na langi le whaaftai a Paula I Korenito, o lea wa tala no atu Ailao malona nganga whaaloalo. O lau whaaftai fo I lea ia te oe Etena fo. Mo ainga. A wā o winga mai ta wina ia I lau whaai. O lo I tonu le whale. Pa wale nei. A wale whaataritini. A wale whai mea tu. A wai leo toi mauti noa tai au. A whai loa. Ola loa. So I fua mahola I le ola wa whaapa ia ina. E peo na lui tawina I ta ua I le manu lau tio le ni tai au. The present moment is critical, people, because it sets the tone of what is to come. I spoke yesterday, leave the 20 years, it's gone. It's done. I sa nga I mai. Make today a new passage of our lives. See, we need a solid present standing. Something that is firm. A firm present standing that can take us all the way to the end of our journey. We need more saints in our time. We need more saints in our church and in our community. I'm not talking about perfection. I never speak about perfection. But I am asking us for us to live a life that reflects Jesus Christ himself. Live a life that is grounded in the Word of God. See, we're so savers, not so pleasers. See, we are encouragers, not discouragers. See, we uplift and we build, but we don't terrorize or tear down and dismantle it. See, we walk in Jesus, not of this world. We are mentors, not tormentors. We love, not hate. We live for God, not against God. We forgive and forget, not hold on and retaliate. These are just a few that I have named living in the life of a saint. We are all saints, people. We can be all saints, people. Christ wants us to be saints, people, only if we choose to be saints. Because in his eyes, you, myself, we are saints. To the church of God at Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called as saints, with those in every place who call on the name of Jesus Christ, our Lord, you are saints. Swafole tu. Amen. Ole atatu faiu I le pese o saunia e lau fai pese. Le anganga lava o le vaitau ia e peo na sauno mai ai foi le fionga le taitei fono. You know, this thing about unity, that's our strength. And that is our trademark. And that is only why we're able to last 20 years and we're counting. Atasi le fa moi, nothing can divide or break us down, with the grace of God being at the forefront. In his name I say these words, amen. Go run. Let me get that black folder here. Bishop Kauranga.
So, here we go. Sao phải trâu lăng ý là chú ba ý là trâu lăng và phải trời sao tia tia phán lên chân ôi là chú ba ôi là ia phu sia we phải lên trâu lăng sao phải trâu lăng ý là chú ba là trâu lăng và phải trời sao tia tia phán lên chân phải trâu lăng la vea in mai lea manga phải trâu lăng phải trâu lăng ý là chú ba